खुलुमबाय दिनैनि एसएम निउसनि रादाबखौ फरायदों आं राहुल बर'आ। क'क्राझार जिल्ला खुंथाय आरो आइजो लिरगिरि गौथुमनि जुथाइ बानजायनायाव हादोरनि गा 73थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै फेग्रा मुवा सोबनाय बाहायनायनि बेरेखायै दिनै क'क्राझार सहराव थानाय क'क्राझार सरकारि गोजौसिन आरो गेजेर थाखो गोबां फरायसालिनि लांगोनायाव 30 मिनिटनि सांग्रांथियारि लामा फावथाय दिन्थिफुङो। लाइमोनफोरा ड्राग्स बाहायनायनि हेंथायै क'क्राझाराव दिनै फुंबिलिनि 11 रिंगायाव दिन्थिफुंनाय सांग्रांथियारि लामा नायजाबखौ बेखेवना होयो क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा जिल्ला बेंगिरि दिबेश्वर बराया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो UPSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फोरमान ब्रह्म साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय आइजो लिरगिरि अन्जु बसुमतारी, क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायुं बनबिना ब्रह्म आरो आइजो लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि दैदेनगिरिफोर आरो मावफारियारिफोरा। खौरांगिरिनि सिगाङाव जाखांफु आइजो लिरगिरि जयश्री बर'आ बुङोदि आथिखालाव जाखांफु लाइमोनफोरा ड्राग्स आरो फेग्रा मुवाजों गाग्लोबजानानै सोलोंथाइ आरो गोग्गो समाज दानायाव गाहाम बिबान रुजुनो हालिया होननानै बुङो। बेनि थाखाय आइजोफोरा फेग्रा मुवा सोबनाय आरो बाहायनायनि बेरेखायै बेबायदि हाबाफारिखौ मावफुंदों होननानै बुङो। স্থানীয় মানে হিংস্র ভাৱবোৰ আহি আছে, এইবিলাক আমি ভাবিছোঁ কি নিশা জাতীয় বস্তু ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে হৈ আছে আৰু এইটো আমাৰ নতুন প্ৰজন্মবিলাকে নিশা জাতীয় বস্তুটো বেছিকৈ ইউজ কৰিবলৈ লৈছে, যাৰ ফলত ডেইলি এক্সিডেণ্টবোৰ হয়, ডেইলি আমাৰ ৰেপ কেছবোৰ হয় আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ কি আমি যিহেতু আমি নাৰীবিলাকে তাৰ ওপৰত যদি ষ্টেপ লয়, নাৰীবিলাকে যদি তাৰ এগেইনষ্টত যদি থিয় হয়, তেতিয়াহ'লে আমি এই নিশা জাতীয় বস্তু ইউজ কৰাৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰিম, আমাৰ ঘৰৰ শান্তি আনিব পাৰিম, আমাৰ সমাজটো গঠন কৰাত বিশেষকৈ আমি যোগান ধৰিব পাৰিম তেনেকুৱা বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সেয়েহে আমি আজি যে 73rd ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে লগত সংগতি ৰাখি আমি এণ্টি ড্ৰাগছ মানে ড্ৰাগ এৱাৰনেছৰ ওপৰত এখন ষ্ট্ৰীট প্লেটো কৰিলোঁ। আমি ভাবিছোঁ ইয়াৰ যোগেদি আমি এটা মেছেজ দিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ নতুন সমাজবোৰ, আমাৰ নতুন যুৱ